Yo, what's up? Ronan. Tupac. Ayun si Ronan, mura na ko si Tupac. So na ulit na exactly 6 PM na. Ay, matumal eh. Saka na. Okay, kaso tao, kaya pa klase, pero safe lang. At least we show up. Nga nakahalin po yun na 130 ni Priori. Shout out pre, salamat. Yan mo to, kauli na ta. Shout out, wasak na wasak. Wasak na wasak na si Jalot. Kita sama nih chilling sa taas dudan.